sekadi sapunika minakadi del wacanan ide Sang Prabu. Sane mangkin raris matur dan niki patih Arya Ularang tur maning ngaturang semah pangbakti majeng ring linggih ide. Pamita ngeluger titiang ratu dewanku palungku copori dewa titiang puniki pengabih palungku ratu ngaturang semah pangbakti majeng ring linggih palungku copori dewa manut kecaping agama purun titiang matur majeng ring linggih palungguh copori dewa sangkaning tamet titiang puniki kelintang yen manut ke puniki ring daging kecap-kecaping ngagamuni iya dan nyone patut maragia Neyan bawa sang titiang iri-giring pemukas ring jagat Bali duaning jagat Bali sahananing pemargi padut kedasarin antuk punika sane kewastanin yatnya nasane makin asapun api laris jagat Bali Agung palungguh copori dewa titiang cumpu daler sekadi daging wacanan palungguh kiratu ngaturang punika sane kewastanin yatnya iri-giring jagat Bali sumangdane jagat druweni ngemanguhang punika sane muasa pasutretia titiang dengan penjayanya ngiring akadi kapan yen titiang pinake pengabih palungguh copori dewa jaga pacang lempas majeng ring daging wacanan palungguh kiratu nasake wonten wenten pinunas titiang ring sejeroning ngaturang yatnya panceyatnya punika padut pisan palungguh copori dewa jaga pacang ngardenin punika ratu dewangu Harayo kepakiasan Yesu dan matur sembah Orius puput raris ane Arya Ularang matur sekadi sampun iku pede ora diwando
malih wenten pinaken abeng wijang itu Arya kepakisan taler ngaturang semah pangabakti majeng ring linggih itu sangat orang kayu neradu lintang lui Mamitang luger di tiang ratu duagung palunguh cokori dewa yang sekati asapun ike di bekayunan palunguh ratu lintang mau tamu pisan punike yang kemana antuk di tiang tamat punike ratu duagung manganutin sudarma Sake wanden ring sejeronin palunguh cokorin yang jago pacang ngapulang yapnya wenden aris atur di tiang amater majang ring linggih palunguh kiratu ring sejeronin ngaturang puni kesane kuasanin yapnya manut sekali suwa darmaning kira mau dikiring yang kapan bakti ning ayang menasapun api punike sane kebawasan swadarmaning ragam mau dipiring jagat patut kali pertama ngaturang punike yatnya majeng ring linggih ide sangyang widiwasa pancayatnya Ratu Duagung palunguh cokori Gusti manut taler sekadi atur belin di tiang Arya Ulara kebawa sangsane wau pancayatnya nih punika patut pisan punika sami kemaria menapi mawanan di tiang cumpur aler majang ring belin di tiang Arya Ulara ngaturang punike pancayatnya nih duanin punike sangkanin mana pekayun pebawasan durmani parilaksana punike sani becik nike dasarnya nih jago pacang ngaturang punike sani kuasanin yati